sore kieu can manggahan manor. Tuh, hilang. Kan manor maneh. Pak. Aduh. Iya, sasaha deui lah. Ada yang di dia. Lanjing kok yang di sini pas. Ini di tengah sini. Apa bala-balahan Pak. Nah, cobain pakai senal. Main Pak. pakai senal sok. Biar murah, murah ini lah. Aneh teh murah orang layang. Abusna letak suku teh pas cukup teh da senal lah ting ka mana. Kurang anu mau. Kehet teh. Si senal hiji. Coba kurang lah pasti. Kurang mangida bagan. Awan. Pak. Pas. Lah, ini. Jangan we ah. Pas jangan ke mana weh. Pak. Mani mau ka imah mak lah. Lanjut. Sana kemarana. Alah. Mana weh? Jangan sih, kenapa? Jangan usaha. Mana? Mana? Aduh. Wah, ayo mas, harus si Ukin ngumpul. Nih, udah nih, udah banyak dikotokan. Ayo, serang orang nih. Ayo, ganeng lah. Waduh, senang lah, tenang lah. Iya, yuk. Nyeri suku deh. Jangan di kolom. Mana mah ayah takin? Baik aja. Aja. Gaskan. Di sawah juga nama. Si Urai buat salah. Pak. Kamu kilo balok. Ayo. Nah, boy. Lah orang menjadi suku euy. Kunaon? Tungguan eta di dia tuh si Ukin heuh. Siap. Urang dagoan di dieu siap. Dah nih suku orang mah. Oke. Ini suku ieu dulu. Oh no. Nyeri deui lah. Buruan, kurang dagoan di dia, heuh. Kon. halusnya gimana soal eger ya? Lumayan. Menang soal eger. Halus kene jaman ini. Ayo. Karunya si Ibo ya. Naon? Nang meuli. Beli ayo. Nyatu anyar kene. Tuh. Manyat. Ngaco. Walang bate. Jek. Si urang ge lala boleh beton. Wah, si jangkrik. Akak. Aing barang. Mana? Barang semua.
langsung bikin nangkep ieu. Action. Buas ya. Bisa jangkrik. Oh, sok. Balikan deh. Action. Buas ya jangkrik. Kabur lah. Nangkep kumaha? Oh, tadi pas gitu bayi nangkep bunyi sirike. Action. Buas ya jangkrik. Akan nah.